Samla badang arpusan snem kerta. Uba nagashnong Kenyong kabajangai kumba arpusan kilometer na Mawkyrwat Southwest Khasi Hills District. Ula Shajit ban mi Khmat yaka jilla Meghalaya. Haka Union Cyclists International Mountain Biking Eliminator World Cup 2024 kaban long Ladakh haka Southrik unailur menta usnem. Uniu Samla bala tip kerteng kum umat Chaprang Kharwanyang udairu balayo yaka takama rupa haka XCO Cross Country Men Elite haka 4th Meghalaya Games 2024 kabala long hanong ba Shillong. Umat Chaprang Kharwanyang ula pentip ba unmi nalashnong manlet Ladakh haka arpu pratring mentaw benai. Uniu Samla ulai thuru ba ula penkrep hana kebenta kani kejingelek kai bat ukermen ba unwanra yaka nam berkeburam yaka shnong kathau bat khamtam yaka jelam. Snowban Iakop ya ka Mawkyrwat District Cycling Association na kapor kepala ju ai musim yang kabenta jom kini karis kabenta jom kini ka sport cycling kabangala yo kini ngala kabenta ba nganyale kai ya kani ka cycle race ya kijing don kam jonga oi se kam pada keempat sem labiang kaba ni yo unta andai nani sya hadu pendapoi hak taga snyi bang nyale kai te ngangi scam naga MBCA kan ni trestom na kita kijing don kam maro kapul kalau kecik dokumen ya ka action jogi pada ka district hi bro koi ba uwe nak cyclist jogi lek menta hakia international event dekat no kalau kecik dokumen yang ke bangi 4 jupo ko khat menu dak jing trace tom jong phi dak jing yai minat jong phi ban practice ban train yang lagi hadu bela poi ha ka kenti kelas jet ban lek ban yakun ya taka international event hakaba kiwi cyclist na keleng ka pertay in one bani simbanta na keleng ka MDCA ka pha ima Chaprang Kharwanyang be lek sulit sai ba bler no ka hadu ko ya Ladakh hadu ka race hadu no pha salisu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.